whātalawhātu se whapoponga o talafo wale radio Samoa mona nei o Sotofi. E whaise maa le ale re tūlanga o lo iaile malienga i le wao a Amerika, Israelu ma Iran, le wa tau fia i nei whita winga i sa e tūtutonu mo le rua vai aso au whanga solo tala noanga. Whai mai di po te o pitora tamai i le CNN, wa whailoa le Islamic Revolutionary Guard Corps a Iran, wa tau fia whio i ngā wa le Strait of Hormuz, ona o se tūlanga wa lipoti ane mai le panona, wa solia ai Israelu ai inga o le marienga. O lo manino le whaaringa a Amerika le marienga le nei, e whapea le a whaawau pea, pe atu mau pea o na tatala le o ngā samilea po o le Strait e pei o na taua. O lo ripotia whaamtaranga mai le whainga māloa Trump e whapea, fo i ma le pāre mia o Israelu Netanyahu, o le tau fia o whitawinga i le wao Amerika ma Iran, e le au fia i fua mga i o inga o lo whaia Israelu whaasanga i le Hezbollah i le panona. Whai mai aititi mai peto a se lau walu se fururua na maririu, ma le whaitau se lau o lo marinu o tangata le panona, o na o oso whainga Israelu talu na amata le taua. Wa lipotia mai o lo fuafua le sui presidente o Amerika, o J.D. Vance, ma le sui whapitoa o Amerika o Steve Witkoff, e a ngai Islamabad i Pakistan mō talanroanga ma Iran i le asotoa nai, a o whita ua ina se whaamtalanga mai le whafonga whitalai o le palemene a Iran, e whapeo nisi o maenga o fuafuanga Iran o ia, a o lele i amataina talanroanga. O le popolenga lai le toa tele o lo mata i tūpele nei mata upo, o no le wali potia le BBC lapta inga Iran, o le ato Italia ne foi i oso fa inga Israelu i ale panona, pe a whailava e le tau fia waweloa. Ua saunoa le whailau tuse le NATO, le North Atlantic Treaty Organization o Mark Rutte, e whapena te iloa ua matua i le fia Donald Trump i le tele o paanga le NATO, o no le lefe soson yatu ia Amerika ma Israelu i le taua i Iran e peo na Yamana Hawaii. O le whamtalanga le ua whailua le i whailau tusi i le mai a mai o le la whonutanga ma Trump i le sona nafi, na ia whailua le CNN sa te tala whatalanoanga i le pā o i tu e lua, ma anga i sao fo i mata upu au tu, o lo o ia malama i le fia o Trump o lo iai. O ia ta ua mai o na ia whailua i le li presidente, o le tele o atunu mai le atu Europa sa so soani i le tele o awala e au fia i petu na inga i tūlanga tau whemalanga inga, e mei se no fuanga i wha mautu i a inga i o inga, ma isi lava lango. I le i whaiane se tali e le li i whailau tusi na ua whesiringia e tu stala, i se tali o le mata upu pe o le aanga i ese Amerika mai le NATO pe le ai. Se pepa o whamtalanga sa whaalaulua mai le so, ua whailua ai e se vaenga o taitai o le atu Europa, no latu tadia ina le lei o le folanga e whaatatau le lua vai aso, ua tau fia i nei whitawinga i sa saitu tonu. I Australia, o stasio tūlanga na tūra i mai le basa nei i Australia o lo whainga tā peo na tā talia i le tōtele, o le mata upe whātatau se tasio fita i longa a le atunu u, wa iloala na tautua i le militeli, a e sa whaafeau ane o ia i leo mai se waalele a ngai, i le taavale a leo i le malai waalele i sini i le basa nei, i na ua whaia i ei morianga i lima, whātatau i soni ngā tū la whono o taua o le whasioti tangata. Wale ptia le BBC le i fita o Ben Robert Smith, le na o fia i se whaamasinonga le tolu tūsanga taruai, whaamaoni ai sa ia whasiotia whaasolutu la whono nisi o tangata Afghanistan, e pei o na tau fia ai i lalo la lātou whaainga. Le lua awhisa furu tolu na ngā S.A. Smith mai le Australian Defence Force, po le ADF, mai e te ena umalo na whaia o se ngā yoinga se se i mata upolo tua iai o ia. O Ben Robert Smith na tau au iei whailonga maulunga tau militeri ma le Victoria Cross. I New Zealand, whai mai eo noa a fia lava le atunu i le whao vai anu i le whai unga le vai asa nei. O talala ta mai lea peo na ripitia le Radio New Zealand, whai loa i le vai tau a whai a fia le atunu i le a wha, o le amalo losi matangi ti munga mamafa malamatianga i ngā tai whale o le atunu. O Northland, le ta ue ono a fia le astonai, o le teminei o lo whaamawina le malosi o le whae le vaenga lua o le Category 2, ma ona matangi o le se lau kilomita i le itu la. Wai mai le vae tau o lo whaawau o nanga iane le whao vaianu i le itu i saute le atunu o maolo i le vālavo o New Zealand mawhiti.
Kua mai le ripoti o lo fuafua e anga iana le whai lunga o New Zealand i le aso sama le asonga fua ma le awhia i le tunu i timunga ma matangi ma losi. Tala muli mai lava le Pasifika, tala fo yo leisia wha o maila, le fo yo lo iei pia le Pasifika o ta wai, o whai titia mailo na malosi le vaenga wha, category 4, au tu mawa i pia lapta inga mō Papua New Guinea, ma le atu Solomona. Pai roa le vai tau Australia e o mai le vavea na leila, o iei le malolosi o matangi o lea wha, i le selau 5 kilomita le itu la, ma tō wha tau tau e o atu le lua selau 8 kilomita i le itu la. O whaelo mai i le Solomona, o lo iei pia lapta inga mo le Western Province, mai o mai i le afo le fitu i le pōna pō, o lo wha mawina le whao maila, i le tūsa ma le se lau ma le 4 kilomita i le tu i sauti i sisifo o Ranonga Island i le Western Province. I Papua New Guinea, o lo tu mau pia lapta inga mo Milne Bay, e mai se lava i ngātai whale o le tunu. Tala nāle radio sa mua mo le nei aso, soifua.